ku mugabane wa Afrika imbaraga za gisirikare zikunze gupimwa hashingiwe ku bunini bw'ububiko bw'intwaro cyangwa se mubare munini w'abasirikare igihugu gifite. Ariko hari igihugu kimwe kiri kwandika bundi bushya amategeko y'intambara zo mu gihe kigezweho, igihugu aho gisirikare kitari ingabo gusa ahubwo ari n'urugero rw'icyitegererezo ku rwego rw'isi. Kuva mu mashyamba ya Afrika yo hagati ukazukagera mu ntambara zo ku nkengero z'inyanja muri Mozambique, ingabo z'u Rwanda RDF zatsindiye icyubahiro n'izina rihambaye kubera ubwitonzi, ikinyabupfura, umuvuduko mu gutabara, byose byasize ibihugu bikomeye ku isi bifata nk'icyitegererezo. Ariko se mu by'ukuri niki kiri kubera inyuma y'amarido afunze y'ibigo by'imyitozo by'ingabo z'indashyikirwa mu Rwanda RDF? Ni gute ingabo nkeya mu bwinshi zigereranwa n'imitwe y'ingabo yihariye, imitwe ikomeye cyane izwi hano ku isi nka SAS y'Abongereza cyangwa se Navy Seals y'Abanyamerika? Uyu munsi tugiye kwinjira mu mayeri, imyitozo n'imyumvire byahinduye RDF indatwa mu by'igisirikare ku rwego rw'isi. Ikaze kuri Muri Talks, kanda like, subscribe ku musozo w'iki cyegeranyo, unyarukire no muri comment tubwire, ndetse wanadukurikira no ku zindi mbuga nkoranyambaga nka X, Instagram, TikTok, Facebook, hose ni Muri Talks. Muri make, kugira ngo usobanukirwe RDF ugomba kumva ijambo inkotanyi, gukotana, kurwana wiziritse waranira kugira ngo icyo ushaka ukigereho nta gusubira inyuma. Ni izina ryavuye mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda kubera ko inkotanyi ryari izina ryiswe ingabo z'umwami nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bisobanura. Inkotanyi byo ni Ikinyarwanda, kandi hahozeho imitwe y'ingabo ngira ngo yitwaga inkotanyi kera mu mateka y'u Rwanda, ngo ni igihe cya Rwabugiri. Abantu rero bafashe izina ry'Ikinyarwanda mu mateka y'Ikinyarwanda, byari kugira ngo iryo zina ry'imyaka 100 n'indi yabaye birange igikorwa turimo n'uyu munsi. Nta yindi mpamvu, ariko ntabwo ari izina gusa, bifite na message irimo nyine wari uvuze byo gukotana. Mu gihe igisirikare cy'ibindi bihugu kibanda cyane ku nzego z'ubuyobozi, ibyitwa mu rurimi rw'amahanga hierarchy, RDF yo yibana ku nshingano. Ibi bikunze gukorwa n'umutwe wa SAS wo mu Bwongereza. RDF nayo nta kindi yimika uretse ubushobozi bw'umusirikare ku giti cye, ubushobozi bwo gutekereza ndetse no gukora mu gihe ari ku gitutu gikabije, atarinze gutegereza amabwiriza aturutse kure cyane. Imyitwarire ya RDF ntabwo ishingiye gusa ku kinyabupfura gihambaye, ahubwo ishingiye no ku myitwarire ikwiriye mu butumwa bwose bwo mu mahanga. Ingabo z'u Rwanda zizwiho ubunyamwuga no kubaha abaturage bahariho hose. Strategy z'intambara ziri kure cyane n'amarangamutima mu kwitwara neza ku rugamba. Reka turebe ku bijyanye n'imyitozo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyitwa Navy Seals kizwiho cyane imyitozo ihambaye yitwa Hell Week. Ni training cyangwa se n'imyitozo ifasha kubaka cyane cyane ubushobozi bw'ubwonko ndetse n'umubiri nibura ku rwego rwa nyuma rubaho. RDF naho imyitozo y'ingabo za RDF neza fotokopi ni iy'Abanyamerika bakora. Iyi ni imyitozo yibanda ku nkingi 3 ziremereye zimena kwihangana, kwiyadauta muri situwasiyo iyo ariyo yose, ndetse no kubasha kwihisha ku rwego ku buryo n'uwo mwikeranya ndashobora kukubona keretse umuvugishije gusa. Urugero rimwe ni imyitozo ihambaye cyane ijyanye no kurwanya ibyihebe. Ibisirikare byo mu bihugu bimwe byo mu burengerazuba, intambara yabo bishingiye ku ndege zigezweho z'indwanyi za kajugujugu ndetse n'ibindi bikoresho bihambaye cyane nka za Air Defense System ziri ku rwego rwo hejuru. RDF yo imyitozo yayo ihambaye cyane niyifasha kwihuta cyane ku rugamba, akaba ari nuko ibikoresho byaba ari bikeya cyane. Abasirikare ba RDF biga uburyo
uburyo bagomba kurwana ahantu hakomeye cyane hagoye ndetse no mu mashyamba manini cyane no mu bice bya kure cyane aho ubutabazi bushobora kubageraho butinze, ndetse biga no kurwana hahandi ikoranabuhanga rigezweho rishobora kuba ritanahari. Ahangaha icyo biba bishingikirije ni imyitozo ihambaye cyane bahawe, gukorera hamwe nk'ikipe, gutekereza byihuse ndetse no kwihagararaho kugira ngo misiyo irangire uko yaba imeze kose. RDF yatorejwe gukorera mu bice bigoye cyane, gusa nanone intambara zigezweho ntabwo ari ibijyanye n'imbaraga z'umubiri cyangwa se imyitozo nanone ihambaye cyane y'abasirikare, ahubwo hari n'ikoranabuhanga. Gusa ibi nabyo RDF yabishyize imbere cyane, aho ubu ngubu iri gukoresha ikoranabuhanga rihambaye cyane. RDF yashoye cyane mu bikoresho bihambaye cyane nka za drone, ikoranabuhanga rihambaye cyane ndetse na za air defense system kugira ngo bifashe ingabo zabo kwitwara neza kuri battlefield ndetse kandi basubiza umwanzi nk'uko bikwiye. RDF ifata iryo koranabuhanga rihambaye ikarihuza n'imyitozo karabutaka ndetse na za air defense system n'ibikoresho bihambaye bya gisirikare. Ibyo byose bakabihuriza hamwe bikabafasha kwihuta cyane ku rugamba mu kanya nk'ako guhumbya operasiyo irangiye. Kandi nubwo u Rwanda rufite umubare w'abasirikare bakeya ukurikije n'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika, gusa RDF ntibibuza gutanga imisanzu mu bindi bihugu harimo nka za misiyo zihambaye cyane nko muri Mozambique ndetse no muri Central Africa. Aho hose kandi RDF igenda itahana ishema ndetse n'icyubahiro. Uyu munsi RDF ifite akamaro gakomeye cyane mu mikorere ya gisirikare ndetse no gukorana n'ibindi bihugu, aho hagenda hakorwa imyitozo ihuriweho n'ibindi bihugu, ubufatanye mpuzamahanga ndetse na za misiyo zo kugarura amahoro mu bihugu bigiye bitandukanye hano muri Afurika. RDF yagiye yigarura imitima y'ibihugu bigiye bitandukanye, aho abasirikare benshi b'abajenerali baturutse mu bindi bihugu baza mu Rwanda gusura uburyo igisirikare cy'u Rwanda gikora no kwiga byinshi no kunguka ubumenyi mu bijyanye n'imikorere ya gisirikare igezweho. Iyi documentaire niba hari ikintu igufashije ntiwibagirwe gukanda like, subscribe kuri Murayama Talks ndetse kandi iyo nsogero ze kuyitaninga on kugira ngo nituzajya dusohora icyegeranyo ujye uba uwa mbere mu kubona icyo cyegeranyo. Mwakoze kubana natwe, ibihe byiza. Duhurire muri comment. Ese wowe RDF uyibona ute ku ruhando mpuzamahanga? Ibihe byiza.